ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯦ ꯗꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Am-Istv ꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ All Manipur PWD Contractor Association की तरागनिपान सुबह फाउंडेशन डे अमदी मालेम की सिन्मी सिंगी नुमित मे डे की थौरम खुयाथोंग द लेबा PWD ऑफिस कॉम्प्लेक्स लेबा एसोसिएशन असी ऑफिस ता पांगथोखरे। थौरम अदुदा All Manipur PWD Contractor Association की प्रेसिडेंट एल गुनी, वाइस प्रेसिडेंट एल देवेसोर, हिल एंड प्लेन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट कुमार मैतई चिंगबसु सरुक याखी। थौरम अदु लैखिद्रब एसोसिएशन की मेंबर्स सिंग अमसुंग PWD की रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर सिंगी मफम दै काइखुमनबु उत्पग लोइनना लैकतखी। मालेम की सिन्मी सिंग नुमित मे डे ग मरी लैनना सिन्मी सिंग दै काइखुमनबु उत्खी। थौरम ग मरी लैनना एल देवेसोरना फोंदोखिबदा एसोसिएशन असना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की थबक थौरम सिंग माई पाखनबदा रजिस्टर तौरबा कॉन्ट्रैक्टर सिंग न लौरिबा थौदांग खंगबीबदगी PWD की चीफ इंजीनियर ना ऑल मणिपुर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के ऑफिस अमा PWD ऑफिस कॉम्प्लेक्स थंबदा अयाबा पीबी रखिबनी। मपालम की कंपनी अचौबा सिंगना थबक लौखिबदगी लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंग सब कॉन्ट्रैक्टर की थाकता कुमथरकलिबसिदगी कन्नबा चीफ इंजीनियर लोकल कॉन्ट्रैक्टर सिंग की कंपनी म सेमनबा पाउताक पिरमगबी मतुंगिना ईस्ट इंडिया कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड कौबा कंपनी में सेमदना मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स रजिस्टर तौखरे। कंपनी असी शेयर होल्डर चनी फाउबा लैबा याबगी अयाबा फंगबा मरमना रजिस्टर तौरबा कॉन्ट्रैक्टर सिंगना शेयर होल्डर ओइदना मपुंग फाबा कंपनी मो हेंदुना मपालमगी कंपनी सिंगा लंबा पानबा ngamnaba होनमिनसे हाइकी। मालेम की मफम सिंग द पांगथोपगम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस नसु मे डे सिन्मी सिंगी नुमित थौरम कांग्रेस पावन द पांगथोखरे। थौरम अदुदा वाइस प्रेसिडेंट मणिपुर PCC हरेश्वर गोस्वामी, चेयरमैन वुमेन विंग इंटुक थौदाम सुविता, चेयरमैन लीगल डिपार्टमेंट मणिपुर PCC S श्यामा चरण, सेक्रेटरी इंटुक मणिपुर ब्रांच S संजितसु सरुक्याखी। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मखादा निरवीर सिंह कंस्ट्रक्शन गुरगांवना इंग्लिसिंगनी कुनगमाथोई अगस्त थादगी हौरगा लुपा क्रोर चामगा कुंथ्रागा तरेट चंगना सेकमाई नोंथोंबमदगी कोइरेंगई फौबा लंबी पाकथोकपगी थबक चथरकली। हौखिबा नुमित खरानी असिदा इखंग खंगौदना फैदिंगादगी लैमखोंग चंखिबगी मपादा लंबी दु फिट 3 हेना नमथखरे। निंगसिंगबा याई हाइरिबा लंबी की मपासी ममांगदा लंबी पाकथोकपगी प्रोजेक्ट असि लाक्त्रिंगै मतमदा वाइलिंग तौदुना लैनबा साबा युम फाउबा नमथखिबगी पाउ लैखि हाइरि। हंदक पांगथोखिबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर को सेमना लौबा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन की आर्ट स्ट्रीम दा तरेट सुबह पोजीशन लौरकलबा यूनाको स्कूल चनुरा महेरोई राज थौदामदा स्कूल असिगी चेयरमैन एन इरावंतना पुकनिंग थोगतपोइना लुपा ला अमगी मना खुसनखरे। खोंगमंदा लैबा यूनाको स्कूल की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकपा थौरम अदुदा तरेट सुबह पोजीशन लौरकलबा राज थौदामगी अपोकपी यावना पांगथोकिबा थौरम अदुदा चेयरमैन यूनाको एन इरावंतना लंदम असिदा थोहनिंगदबा थौदोकना मरम ओइरगा चुराचांदपुरदगी लांजेलक्तुना महाकी अपोकपीगा लोइनना बिष्णुपुरगी तौबुलदा लैबनी। राज थौदामना महाकी क्लास 11 अमदी 12 दा क्लास यूनाको स्कूल चनुरादा एडमिशन ट्यूशन यूनिफॉर्म अमदी ट्रांसपोर्ट हिरम खुदिंगदा फ्रीदा तमहलकपनी। स्कूल तमलिंगै मतमदसु राज थौदाम स्कूल असिदा महेरोई म ओइना होटनबा यामना कनबा थक्सी खासी फबा महेरोई म ओइखी। इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन IDP ओइना लैरिबा महेरोई सिंगना वखल सोंथदबिदा होटपु होटनरबदी माई पाकपा ngami हाइबसी राज थौदामना खुदम चागदम ओइना ngasi महेरोई खुनाइदा ताकली। ngasi खुसिनारिबा सेनफम असि महांगना मखाताना हायर स्टडी तौबदा मतिंग ओइनबा हाइदुना यूनाको गी स्टाफ सिंगना अंगंबा खाइगतनरगा पीबनी हाइकी। होनरगदी फन अवाब मयाम पुंसीदा लेरगसु माइ पक्को फंगी हाइबो मेसेज दुने कोइ पिजरिबसि अदु लोनना अखोगी रासजांग की पेरेंट ओइबिरिबा अखोगी अखोई ओजा सरत याम कन होनै मा हाइबो वाखलोन जो कोयम नुंगाइ पुंसीदा लन तुम मयाम मांगरगसु सासि मदि मांगबे यादि सादि सेंगनि वाखलोनदा सेंबिरिबा रास की अखोगी फादर मदि मादर पुनोपु अखोइना इका खुनु उजरी अदु लोनना यूनाको स्कूल एंटायर यूनाको ग्रुप की साइड तगी कोइ स्टाफ सिंगना खाइजनजबा अंगम पैसा खर खाइरगा अखोई रास थौलांगी खाताना मागी स्टडी तौनोदा मतेंग पांगोन ngasi si adu program ko pangthok jabani
Amaromda taret suba position lawraklaba ras thaudamna ngasi UNACO school gi maikaidigi mahaki mafumda achoba senfom amagi mateng pangbirak pasimak mahaki tungda lakadaba higher study da hotnage khaliba sida chawna mateng oiragani masigi damak UNACO school chairman amadi staff singbu mahaki maikaidigi thagat phungdoki aigi damak ta smain to bibje hainingai lejete tasengna thank you so much aina hojik wari ba mayam se sigi bibirak pasina financial burden je yamna kokani haina khanjai adu sumaina PBB gidamakta UNACO school group amasung akhoi community na aibu mateng pangbibi gidamakta ai nongma natraga nongmadi soidana I want to pay back to all that have helped me and to the entire community hayeng aina ngamaklaba matamduda aina mukamuk hanna akhoi community sida afaba thodang ama loduna miyam gi phagatna bahona jage na khanjai Jahi sigi oina ko semnaloba class 12 ki science stream da Manipur pumba ki oina first position holder Laurakrabi Riya Khwairakpam ngasi kumbi AC ki MLA S Premchandra yauna ithai gi miyam na pungning thogatuna taram okpagi thoramama ithai bazar da pangthokre ithai bazar da gi ke surchana madi Lukamani ani gi machanupi Riya Khwairakpam bu ithai youth club na sindona pangthokliba thoram aduda club adugi area dagi examinations na mai palakraba singbu su pungning thogatki Tharamadura Wangu Borayang Bijila Parisat member M. Brozen, Contragani Suba Battalion CRPF Loktak Project ki second in command Rajesh Kumar, Ithai Barasa Laiba Battalion Asima ki assistant commandant Rakis Oinam, Wangu Amadi, Saiton Gram Panchayat ki administrative committee ki chairman Singh A. K. Sorjit, M. Ibomja, Extra Ed School ki co-founder Wangkem Sovasu Sarukyaki. First position holder Riya Khwairakpam na mai pak haibasi honaba kanba chang yamna naiba maru hoi mai pak pasida maru oina school gi oza sing tuition oza amadi apokpi mama da credit pining haiki MLA Sanasam Premchandra na kumbi ACS education gi lamda serasigi oina compete tawbada thoidok hendongna Riya Khwairakpam na mangjil thaduna makok thonglak pasida yamna apenba harawa amadi nungaiba poi khunai sigi yanglen saru oiriba mahi masingi lamda afaba magun leiba ichasing puthokpa haibasi mama oibi singna hena machasing bu yamna kupna chekshina chenabi ba mathau tai haurakliba ichasing bu guide tawbiduna Riyana makok thongba kya puthokna ba panasi hausi pawgi makana temur bremtang dominasi Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Alpha Center of Excellence na mayam gi damakta nungaiba paw ma puduna lakchari lakliba megi date 12 tagi horaga NEET IIT JEE amadi ND gi course ka haujarga loina na hantakta 10 pass tawkraba satra singi damakta 2 years integrated course amadi dropper batch loina na class 11 amadi 12 ki oiba foundation course amasu hapsaga dawri yamna athu matamda admission tawsenbiu honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru ariba liver gi damakta di kari section thorang lo biri. Novochem health care gi original lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumba gi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original lipsa 5G. Novochem Healthcare na sajaba original lipsep 5G ahum lobada coffee cup ama free da hapjari. Breaking matungda mayamba mukha na taram nokchari makhataba paw pisari ngagi pothok marang kaina puthokna chahi khudingi mapal lamdagi nga kya pusalakli basidagi kharada oirabusu kanba ngamnaba amadi lamdamasida ngami sing senthok lambi lehenaba ki pandamda Bisnupur district ki oina Directorate of Fisheries ki meeting makhada Southern Fish Marketing and Processing Cooperative Federation Limited oinamna haukiba chahi English ngani supnani pandagi mapandagi register tawduna Bisnupur district ki ngami sing yokhatuna nga marang kaina puthokna lakli ngasi NEH 2024-25 ICR Central Institute of Coalwater Fisheries Research Bimtal 263136 Nainital Uttarakhand gi Senthang Makhada Directorate of Fisheries ka Kusamaduna Federation asigi Makhada Ladiba Fish Cluster amadi Society singda nga machinjak yenthokre
Tharamadudam Fishery Director T. Fulen Maitei, District Fishery Officer K. Dinesor, Cluster President L. Vidyapati, Fishery Project Director N. Hemchandra Amadi, Federation Adugi Legal Advisor Advocate L. Brozensu Sarukyaki. Fisheries Director T. Fulen Maitena, Manipurasi Agriculture Amadi Allied Activities Kiana, Ishana Iromdom, Lepchabangami Habasi Takchanaba, Potok Marangkaino Potok Pachangi, Ngami Signa Marangkaino Potok Labamatam da Ikogi Semilon Fagat Padanatana, Jindak Su Mipal Tang the Bangamgani Haiki. Leisure assets in productive asset on top of the coin. Induced breeding, the quickie, topsary, repeatedly, free and a convenient hybriding. Sedagi, a koi pesa, matsap, hungi, 6 months, the triple times per 1 lakh, adopts in 3 lakhs, masako pungai. They that Sigi Masasi, Matam Chan Chanamans, Zerago Masasi, Napotoka, Koigi, economy, so the supposed of what is Hazu Semba, Mizu Semba. Putting a yak from in the sea, from the Moxapan and Hives, there, Quiggy fishermen, since the relay, Quiggy site the Gisu, Mating, Pangzake Department, site the Gi. Ngakraba Lerak Development Association, Chingamathang Association, Advisors, Oiba Yumnam Lekai, Nambulmapal the Gi Laitan Tem Tombina, Am-Istv Network President Oina Kalakpada Nungai Pafung Dr. Taram Okpagi Thoramama, Association Office da Achamba Thoram Amagaluina, Pangtokre. Thoramatu Association President N. Tomba, Vice President Y. Ratan, General Secretary L. Vijendra, Treasurer S. Radam Hon, Amadi Atay Member Singna Sarukyaki. Thoronga Marilena Association ki President N. Tombana, Association ki Advisors Oiriba L. Tombina, Handak Pangtokiba Mikala to the Mai Paktuna Network Asigi President Oirakpasida, Nungai Bafungduktuna Achamba Thoramasi, Pangtokpani. Mahana President Piring Matamasida Network Asi Hena Chakot Pangambadu, What Nabada, Sembiba, Mapuna Sutaujan Bibo Oirasan Haiki. Association ki advisor Mingo Panjarabada Sri Tantem Tombi Singhana Information Service Television Network ki President Oina Handak Pangthokiba Dugumba election da Khalakpasida Association ki Maiki ki advisor bu Yamna Chamba Koina Yamba Sibu felicitation tawgi Adugumba Pangthokshaba Adugumba Numitudi Yamna advisor na President ki Pham Khubiri ngai matamsida Laiba ki Throm kya da Mai Pang Pangthokda Nomagi Oiba Cervical and Breast Cancer Awareness Camp Amaching Mayrong Dalaiba City Hospital and Research Center ki Conference Hall da Pangthokrai. Hospital Siga Kusan Maduna Lions Club of Imphal Lay Marol na Sinduna Pangthokiba Awareness Camp Maduda Club Sigi President K. Sunitina Thoromapu Amadi Jenims ki Department of Surgery ki Associate Professor Dr. C.S. Tipak Madi Lions Club of Imphal Lay Marol ki Chairperson Dr. T. Vilasinina Resource Person Oina Sarukyaki Thoromaduga Mari Lainana Dr. T. Vilasinina Cancer Haibasi Miyamna Hek Tabada Yamna Kinaba Laina Amani Kinay Haiduna Sulaina Singa Tukna Bapambay Lay Haibasi Miyamna Kangna Bawat Pagi Mami Tari Masi mipung kudimak kanghanaba pandam ta awareness camp masi pangthokpani masi chahi magi manungda club asna senduna anirak pangthoi haiki kudimak human papilloma virus nare loinamak cancer tawgadra haigadi tawroi only 10 to 20% gumbadang tawgadoini na koina human papilloma virus yaurabra yaudribra haibna singbase koina early detection na koina pap smear detection HPV detection sita hoi Sigi mayam se tawgadaba mayam na khangbidragadi akoina phanayamna cancer detect tawge haragasu ngamoidabani mi mayam puramaksida khangannabagi damakta koina lamlam khudimakta puramaksida koina honajai adagi yam nungaiba pawmana cancer cervix se matam chana vaccination tika thadok piragadi kanmangame khwaidagi maruiba dose sidi sahi mapandagina sahi 33 phawgi manungda leiba angang nupimcha singse masida HPV gi dose ani khatang pibiraba ma lifelong gi oina cancer cervix te kanmangam doini Hauzelas pada maruiba paw omkhana pisari Malen gi sinmi singi numit May Day pangthokrai Hosifaugion and the ICV Sandok Cherry Pau Matanga Solution Jare, Biring Tabiri Puno Omkana Krumjan.